pozdrav svima koji su podržali naš prošli video, pozdrav svima koji su se preplatili na naš kanal. Danas pričamo o nečemu što je dosta aktualno ovih dana, a to je Metaverse. Šta je Metaverse, kako izgleda? Konkretno u ovom video klipu pričamo o Sandboxu. Za sve koji nisu upoznati sa konceptom Metaverse, šta je Metaverse? Pa Metaverse je kad imate svog avatara i u nekom virtualnom svetu vi možete rješavati questove, zadatke, posjećivati razne lokacije, družiti sa prijateljima, ići u klubove, praviti žurke, sređivati, kupiti kuću, sređivati svoju kuću, praviti svoju mapu, sređivati dvorište, praviti zgrade. Sve to u nekom virtualnom svetu. Možete kupovati stvari za kuću, stvari za sebe, za vašeg avatara, kupovati iteme kao recimo voće, povrće, drveće, namještaj, automobile, zgrade. Sve to možete kupovati i sve se to odvija na jednom blockchainu. Pošto je Sandbox u pitanju, ovo se sve odvija na Ethereum blockchainu. Sve što se dešava na tom blockchainu možete javno vidjeti transakcije koje su bile, možete pratiti šta se dešavalo. To je dobra stvar i možete pored svega toga i zaraditi. Tako da su velike i manje firme investirale u ove projekte. Možete i vi investirati i postati vlasnik od nekih virtualnih zemljišta, parcela, lokacija. Ukoliko imate određene kriptovalute i ukoliko imate neku sumu koju možete izdvojiti. Sama igra je besplatna, tako da vi možete besplatno skinuti ovu igru, preuzeti i igrati. Ali kroz igru možete zaraditi i to na više načina. Prvi i osnovni način jeste rješavanje dnevnih zadataka, daily quests, dnevnih questova, tako što svakog dana možete rješavati po jedan quest iz različitih oblasti. Vidite ovdje kada kliknete ovdje na alfa, možete vidjeti koje su oblasti otvorene, koje su mape otvorene. Znači imamo ovdje ove zelene što sam ja igrao, to su 1, 2, 3, 4, 5. Imamo 5 otvorenih mapa i lokacija i na tim lokacijama možete rješavati po 1-2 questa svakog dana. Ove što nisu još uvijek otvorene, one su uskoro će biti. Ovdje imate kalendar kada se koja mapa otvara. Znači svaka mapa vam donosi po 1 ili 2 questa, u zavisnosti od mape, možda i više. I vi svakog dana možete osvojiti određeni broj Sand coina ukoliko imate Alpha Pass. Ja trenutno nisam u Alpha Passu, ja nemam ovaj Alpha Pass i ja mogu igrati, znači možete igrati bez Alpha Passa, ali nećete zaraditi ništa. Znači možete jednostavno igrati, čisto igrati zato što vam je zanimljivo, probati da vidite i to je besplatno, ali ako imate Alpha Pass možete i dodatno zaraditi. Kako dobiti Alpha Pass? Znači Alpha Pass je od 20. novembra do 20. decembra može da se koristi i to je neki vid premijere, znači prva verzija igre i zato je ona dostupna samo uz taj pas. Vjerovatno kada to istekne, kada se pusti zvanično, bit će dostupna svima, ali pretpostavljam da će morati da se kupi nešto da bi mogli da igrate. Tako da taj Alpha Pass važi samo do 20. decembra i možete ga dobiti na više načina. Možete ga zaraditi, možete ga dobiti besplatno, a možete ga i kupiti. To su opcije koje vam nude, a ukoliko ste vlasnik neke zemlje, možete učestvovati u lutriji i dobiti Alpha Pass ukoliko imate sreće. To je jedna varijanta. Daily Contest, ovo je ako učestvujete u dnevnim zadacima na hubu, možete osvojiti Alpha Pass. Znači, primjer radi, ako pratite njihov Twitter nalog, oni objavljuju dešavanja na Twitteru, kaže, danas delimo 20 Alpha Passa, 50 Alpha Passa, ukoliko odgovorite na neko pitanje, primjer radi. Obično se to dešava sredom ili tako nešto, utorkom ili sredom, tako da možete osvojiti Alpha Pass na taj način. I posljednja varijanta jeste da kupite taj Alpha Pass koji nije baš ni malo jeftin i njega možete kupiti na OpenSea. OpenSea je
market za trgovinu tih NFT-eva i možete ga kupiti na OpenSea. Što se tiče cene na OpenSea-u, pa kliknete ovdje na alfa pa OpenSea. Možete vidjeti da je cena oko 1,3 Ethereuma, to uopšte nije malo. I to je taj Alpha Pass, faktički portal, omogućuje vam da prođete kroz određene delove mape. To je to. Cena je pala znatno i bila je mnogo više kad je to startovalo. Još 8 dana je ostalo, gdje piše 8 dana, tako da je cena pala i manje je potražnja za taj Alpha Pass. A da li se isplati da kupite sada? Pa recimo vidite, kada imate taj Alpha Pass, vi možete zaraditi do 1000 sanda. Do 1000 sanda i dobiti 3 Alpha NFT-eva. Znači dobijate Alpha Door, Alpha Dragon, Alpha Sword. I znači 1000 sanda. 1000 sanda košta trenutno, po našoj trenutnoj ceni, $5390, a ovaj pas košta 5306, tako da ste otprilike na nuli. Šta bi trebalo da uradite da dobijete ovih 1000 sanda, jeste da igrate par dana ovu igru i da rešavate questove. Kako rešavate questove? Vi dobijate level, znači vaš lik ima level, dobija level i u početku ste prvi nivo, i kada rešite ovo dobijate 200 sanda, znači jedan quest da rešite vi dobijate 200 sanda. Tako odigrate par questova i stignete do 5. nivoa, vi možete da skupite sve ovo, ovih 1000 sanda i ovih NFT-eva. To je ono što vi dobijate pošto imate taj Alpha Pass. Bez Alpha Passa možete da igrate igricu, da probate, vidite kako izgleda, ali nećete ništa dobiti. Bitno je da ovaj Alpha Pass na kraju isteka bude kod vas, da ga ne prodajete pošto možete da ga prodate. Znači da bude kod vas na nalogu da bi dobili nagrade. Nagrade vam stižu 20. posle 20. kada istekne ovaj period. Što se tiče teritorija, imamo mapu. Vizualno da vidite kako izgleda ta mapa. Znači mapa je taj jedan veliki virtualni svet i vi se nalazite u tom svetu i možete posjetiti bilo koju od ovih lokacija, možete praviti nešto na toj lokaciji. U prvom talasu prodaje, kad je bilo aktualno, znači na kraju novembra, dosta firmi je uložilo u ovaj projekat u Sandbox i kupilo je teritorije, kupilo je zemljište i onda su oni postavili svoje logotipe. Vjerovatno će se to razvijati dalje još nekom smeru. Pretpostavljam da će moći da pravite neke stvari i da prodajete na svojim lokacijama, moći da iznajmite zemljište. U svakom slučaju, pored ovih glavnih questova, daily questova, vi možete zaraditi i ako kupite neku lokaciju, pošto je sad prvi talas prošao, ali vjerovatno kad bude sljedeći period, kupite neku lokaciju po promo cijeni i onda je prodate. Prodate za više ili za duplo, sve zavisi koliko je potražnja i onda ste vi u plusu. To je drugi izvor zarade. Možete i čuvati to, možete i praviti još neke stvari, možda će uskoro da bude nešto novo, pretpostavljam. Ali kad kupite ovu lokaciju u prvom periodu, vrlo je vjerovatno da u zavisnosti od lokacije možete da dobijete i neke NFT-eve plus ako kupite premium lokaciju. Ovo je premium lokacija i ovdje se dobiju, vidite, dobiju se još neke stvari. Ovo sam naveo primjer, ali velika je mapa i ima dosta toga. Ukoliko ste zakasnili za kupovinu lokacije, možete je kupiti na OpenSea. OpenSea su ove bele tačkice. To je neko koji je već kupio ovo i sad želi da ga proda. I ova mala kockica košta 20 Ethereuma. Samo da znate. Ovo su baš skupe zato što su se izgradile ovdje dosta jakih firmi je kupilo reklamu i sad može da se, sad ko je kupio
može da proda po jako cijeni. Evo štrumfovi, recimo štrumfovi su ovdje zakupili i neko ko je kupio ovdje malu tačkicu, on prodaje ovo za 14 Ethereuma. A 14 Ethereuma, znate vi koliko je 14 Ethereuma? $57.064. Tako da vi vidite sad. To je što se tiče mape. Imate još jedan način zarade, a to je Create. Game Maker. Možete praviti svoje igre besplatno. Jednostavno preuzmete ovaj software za pravljanje igara. Preuzmete Sandbox software i onda napravite svoju igru, svoj grad, svoju priču, svoje lokacije, svoje predmete dodate. Šta god želite dodate u igri i igrate se ono za sebe, a verovatno će to uskoro biti javno, moći drugi igrači da igraju. To je vrlo korisna stvar. Verovatno možete prodavati još nešto u ovoj vašoj lokaciji, to će sigurno da se usavrši. Vidite, imate taj editor koji je jednostavan za korištenje, samo dodate predmete, dodate objekte i onda možete praviti. Vidite, ovo su neki questovi koji su ljudi pravili. Možete definisati priču kako da funkcioniše. To je taj editor za mape, za questove. A možete praviti, to je Game Maker, a možete praviti ovaj Fox Edit. Ovo su objekti. Ovdje se prave objekti, neki, kao što je recimo ova mašina koja daje Coca-Colu i slične stvari. Možete napraviti tu mašinu i prebaciti je mapu, možete praviti avatare. Možete praviti ovako neke objekte, možete praviti životinje, automobile, bilo šta pravite preko ovog editora. Ovo mi deluje malo kompleksnije, pošto ima i animacije, ima da se prave animacije. I sve to kada napravite, taj vaš model možete ga prodavati ovdje na marketu. Vidite, NFT Marketplace. Tako da to je još jedan vid zarade. Ukoliko imate slobodnog vremena, napravite nešto, napravite neki objekat i onda ga prodate. Prodate ga ovdje na marketu. Zašto bi to neko kupovao? Pa jednostavno, ukoliko pravi onu mapu preko Game Makera, svoju mapu, svoju lokaciju, treba im neki objekat, umjesto oni da ga prave, njima je lakše da ga kupe. Recimo kupe ovaj kamion koji leti i onda daju $2174 i onda imaju kamion, eto. Ili kupe onu kapicu koja košta $135. Ili ako prave božićnu mapu i treba im neki ovako patuljak, health, onda plate 840 gala i dobiju ovog patuljka. Vrlo jednostavno. Sada ono što ste svi čekali, sada ćemo zaigrati ovu igru da vidite kako to izgleda, kako to realno izgleda. Potrebno je prvo da se ulogujemo ovdje na nalog, Sandbox Game, kliknemo ovdje, ja sam se ulogovao, sad vidite kako to izgleda, kliknemo ovdje na Sign In i ovdje odaberete način logovanja, recimo MetaMask, ja preferiram MetaMask, možete preko maila. Vi znate šta je MetaMask, ukoliko još uvijek ne znate kako se koristi, pogledajte naš video MetaMask tutorial gdje smo objasnili sve, bukvalno sve kako se koristi. Kliknemo ovdje na Sign i povezani smo sa MetaMaskom. Evo ga MetaMask. Bitno je da odaberemo Ethereum Mainnet, to je bitno zato što je Sandbox na Ethereum mreži. Idete na Play Alpha. Evo. Znači odabrat ćemo ovu početnu mapu, ovo je ta Alpha Hub. To je za sve početnike.
kliknemo ovdje na play i onda kliknemo ovdje download. Ja sam ga skinuo i instalirao, ali vi možete da preuzmete, pa onda kliknete na play alpha. Kada kliknete na play alpha, tražit će vam da se logujete na nalog. Ukoliko nemate nalog, ja sam ostavio dole u opisu videoklipa link za registraciju na Sandbox, znači registrujete se preko linka za registraciju i onda se ulogujete u igru. I evo nas na mapi, vidite to ovako izgleda, vidite kako to izgleda, nešto u stilu Minecrafta, ko je igrao Minecraft sigurno zna. Ovo nam je taj početni hub, ovdje svi igrači startuju odavde, vidite kako su ovi igrači izgubljeni, isto kao ja što sam bio prvi put kad sam startovao igru. Ovo pravo to piše Snoop Dogg, to je neka reklama Snoop Dogg koju je kupio. Walking Dead koju je također kupio. I imamo Atari ovdje, da vidimo gdje piše ovdje. Piše evo ga Atari. Ovo je klub. I ovo je još nešto. A ako ste primijetili na ovoj mapi imamo ovdje portale. Vidite ovo je jedan portal. Ovo je drugi portal. I ovi portali vode ka onim lokacijama koje sam malo pre objasnio. Evo sad se vratimo ovdje. Vidite mi smo tu. A ovo su portali. Ovo je klub. Ovo je taj institut. I ovo je dungeon. To su znači ova tri. Klub, institut i dungeon. Ovo. Znači ovo je dungeon. Znači to su ta tri portala i tu idemo na druge lokacije i igramo questove. Ova početna lokacija je ona osnovna i možemo raditi prvi quest. To je ovaj. Pik. Ona kaže dobro došli, da li hoćete alfa quest da radite, da li imate alfa pas ili ne. Ako imate alfa pas vi dobijate galu, kao što sam malo pre rekao, objasnio, vi dobijate galu. A ako nemate, onda možete igrati običan bez ovog alfa pasa, ali ne dobijate galu. Tako da u svakom slučaju probat ćemo taj quest. Eto, znači to je to. Uzeli smo quest i potrebno je da odradimo, da nađemo par lokacija na mapi. Vidite ove stelice žute što se okreću. To su neke lokacije gdje mi treba da dođemo. Takvi questovi su jednostavni i kada taj quest recimo završite, a imate alfa pas, vi dobijate 200 santa recimo. Tako da ništa komplikovano, vidite kakav je stil igre. Stil igre nije loš, simpatičan je. Simpatičan je stil. Ovako izgleda ta mapa. Mi treba da odemo ovamo, da idemo ovamo. Evo ga, ovo je jedno. Kaže, otključili smo jednu teritoriju, dobro. Treba da nađemo tri lokacije i to nam je ceo quest. Vidite kako igra izgleda, ošter izgleda loše. To je nekako kotkasto, ali fine teksture. Fine teksture, vidimo te drugi. Ovo je drugi. Evo vidite, ovo su dodatni questovi, znači morate uzeti još questove. Ako vidite ovako na mapi, evo ga još jedan. Ovo su isto dodatni questovi. Tako da dodatni questovi
koliko imate alfa pas možete iskoristiti da bi levelovali ovog vašeg lika. Evo, ja sam prešao taj daily quest. To je sve što ste trebali da uradite. I sada da imam alfa pas dobio bi 200 sanda. U svakom slučaju sad, pošto nemam alfa pas, ja ne dobijem ništa. I evo nas na drugoj mapi. Malo smo čekali da učita. Ovdje vidite kako izgleda kad se borite. Imate neki inventori. I imate ovdje opremu, ovo je vaša oprema. Ovdje imate neki NFT, možete NFT čak ubaciti, to nisam probao. U svakom slučaju ovo je naš mač. I sa njim lovimo sve. Ovdje smo uzeli još jedan dodatan quest. I to je to. Vidite kako izgleda bitka. Kako izgleda bitka možemo ovako. Baš nešto iskusan, ali ove su laki protivnici, tako da na shift da ovdje se scrolluje. Da. Vidite, vrlo su laki protivnici, zato što je ovo početni nivo. Ali pretpostavljam da će biti veoma teže. Kako napredujemo u igri, bit će teže. I ovo je bio jedan kraći gameplay, vidjeli ste kako igra izgleda, šta sve nudi. Ovo je samo jedan delić igre. Kao što ste vidjeli, Gala je tek u početnoj fazi i razvijat će se to dodatno. Tako da uskoro očekujemo neke novitete, možda snijemo još neki video sa tim novitetima. To je bilo to u ovom videoklipu, stisnite like i podržite kanal. Pozdrav i uživajte!